Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko twabasezeranyije ko tugomba kubagezaho amakuru mashya, amakuru yibanda ku bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kuwa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, aho tugarutse muri studio tuzanye amakuru mashya, amakuru yibanda ku ntambara njyana muntu ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, ingoma zahinduye imirishyo, amazi nakiri yandi, agahuru k'imbwa kahiye, aka M23 kashobotse, impinduka ku rugamba zikomeje kugaragara. General Kabundi wa FARDC ubu arimo aramanukana amasasu menshi, arimo aramanukana ikiswe ibikoresho. Amakuru dufite nuko guhera mu rukerera ingabo za Kongo FARDC zongeye gutana mu mitwe n'umutwe wa M23. Amakuru aravuga ko ibi bitero by'ingabo za Kongo FARDC birangajwe imbere n'abagabo bakuru b'izi ngabo. Biravugwa ko M23 yatangiye isukaho ibisasu biremereye mu ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Amakuru tunafite nuko iki gitero cyatangiriye mu gace ka Mirangi. Bivuga ko ingabo z'abawazarendo ziyobowe na General Guidon ariwe waruri imbere ku rugamba. Binavuga ko abangaba baje baturutse muri teritwari ya Masisi, binjira muri teritwari ya Rutshuru, bazamuka mu mujyi wa Kanyabayonga. Bivugwa ko bamaze kugera Kanyabayonga bagatangiza urugamba ruteye ubwoba, nk'uko iyi nkuru dukesha imbone zacu ziherereye hariya ku kibuga cy'imirwano zivuga ko kuri ubu ngubu imyeshyamba za M23 zakubitiwe ahareba Inzega, zigahunga zikava muri teritwari ya Rutshuru zikinjira muri teritwari ya Rebero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biranavuga ko M23 mu gihe irimo irashaka kwisuganya ngo igaruke iyinjire hano Kanyabayonga, kuri ubu ngubu ingabo za Kongo FARDC zakoze icyo bita kudefanda, cyangwa se zakoze icyo bita kurinda ibice zifata, kuko ubu ngubu n'abarwanya umutwe w'abazarendo barimo gukubita agatokiko kandi barimo kugaragaza ko M23 idashobora gukora ikosa ryo kongera kubambura uduce bamaze gufata. Kuri ubu ngubu ni imirwano ikomeye cyane, ni imirwano irimo kumvikanamo imbunda ziremereye, ari nako ingabo za MONUSCO nazo zamaze kwinjira muri uru rugamba, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bikomeje kwerekana ukuntu uru rugamba uko bwije nuko bukeye rukomeje kurushaho guhindura isura, rukomeje kurushaho gufata ibice bitandukanye. Bikaba n'intambara ibaye yongewemo umurego nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Christian Chiwewe Songweso agiriye uruzinduko rukomeye cyane hano mu mujyi wa Goma, mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuwa gatatu tariki 12 Kamena 2024 nibwo umuyobozi mukuru w'ingabo za RDC General Christian Chiwewe Songweso yagiye i Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu ruzinduko rugamije gushakira hamwe imbaraga zafasha FARDC mu gutsinda inyeshyamba z'umutwe wa M23, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse na SAMIDRC Bwana Lieutenant Mbonye Christian. Yavuze ko General Christian Chiwewe Songweso yaje muri uru ruzinduko agamije gusura ibikorwa by'ingabo za SADC no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zirukane abarwanyi b'umutwe wa M23. Yanavuze ko uyu mugaba mukuru w'ingabo za Kongo yakiriwe n'abasirikare bayobowe na General Peter Chirumwami, umuyobozi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, barimo kandi na Major General Mbonyi Nkwisi Dipu, uyu usanzwe ukuriye ingabo za SADC. Uyu muvugizi w'iri huriro ry'ingabo za FARDC ndetse na SAMIDRC yasobanuye ko General Christian Chiwewe Songweso muri uru rugendo yatanze umurongo ngenderwaho mu kwataka ibice bitandukanye by'aba barwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru aravuga ko kandi
Muri uru rugendo hitezwemo ibiganiro bikomeye cyane bigomba guhuza leta ya Kinshasa ndetse n'imitwe yitwaje intwaro basanzwe bafatanya mu guhangana n'umutwe wa M23. Muri uru rugendo kandi hazakoreshwa ingufu zose zishoboka mu kugira ngo leta ya Kongo ikomeze kubona abandi bafatanyabikorwa bagomba kuyifasha mu kwirukana umutwe wa M23. Ni urugendo rubaye mu gihe imirwano irimo kubera mu nkengero za Kanyabayonga ikomeje gusiga abatari bakeya basize ubuzima, abandi bagakomereka, abandi bagahunga, dore ko ubu ngubu teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masosio, ibi bice byose byamaze kwibasirwa biteye ubwoba. Ubusanzwe ingabo za FARDC ndetse na SADC zikomeje kurasana na M23 mu bice bigiye bitandukanye, gusa kuri ubu ngubu imbaraga n'umuhate leta ya Kinshasa yabikuye kuri EDF, yabikuye ku yindi mitwe, ikomeje kuhatana, ikomeje gushakisha ingufu zose zayifasha mu kongera mu kwisubiza uduce dutandukanye uyu mutwe wari umaze iminsi ugenzura. Perezida Tshisekedi na guverinoma ye akomeza gutangaza ko n'ubundi abizi neza ko u Rwanda ndetse n'Ubugande aribyo byamushoyeho intambara byiginze inyuma y'umutwe wa M23. Gusa ahangaha Perezida Tshisekedi abitangaza mu rwego rwo kugaragariza u Rwanda isura mbi, kuko ubu ngubu amakuru dufite ni uko M23 aribwo wavuga ko isa nkaho irimo irisuganya M23, ari nkaho aribwo irimo irashakisha imbaraga zayifasha kubaho uko bwije nuko bukeye, kuko izi ntare za Sarambwe zimaze igihe zigaragaza ko zitazigera zigirana ibiganiro na leta ya Kinshasa, ahubwo hazakoreshwa imbaraga ya diplomasi mu gukemura ikibazo kiri hagati ya M na leta y'i Kinshasa. Uko bwije nuko bukeye nkomeje cyangwa se dukomeje kugaragarizwa ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gukubita agatoki ko kandi zikagaragaza ko zitateze na rimwe gushyira imbunda hasi, ahubwo ko zizarwana kugeza ku isegonda rya nyuma ry'amaraso bava, kuko abarwanyi ba M23 bagaragaza ko batiteguye kuba barekura ibice bafashe, mu gihe leta ya Kinshasa nayo itarabasha guhagarika aba barwanyi b'umutwe wa FDLR bakomeje kuzuza imyaka irenga makumyabiri n'itandatu bashaka kurwanira kwishyira ukizana ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kuri ubu ngubu amahanga yamaze gushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ubu iyi mitwe bayisabye gutandukana, ndetse amakuru dufite nuko hari imitwe ya gisirikare isanzwe ikorera mu bice bitandukanye nayo bagiye gukuriraho. Ibi bije nyuma y'uko guverinoma y'i Kinshasa yari imaze iminsi itangaza ko M23 nk'umutwe waje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzanywe n'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda batagomba kuzagirana nabo ibiganiro, ahubwo hagomba kwifashishwa imbaraga za gisirikare paka M23 bayirimbuye burundu igata ibice byose yafashe. Izi nyeshyamba za M23 ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 ni 2024 nibwo leta ya Kinshasa yashyize ukuri kose ahagaragara, ivuga ko M23 nk'igihugu gikomeje gutera inkunga uyu mutwe, biteguye kuba bawurwanaho paka kugeza ku munota wa nyuma. Amakuru dufite nuko kuri ubu ngubu hongeye kugaragara video ziteye agahinda zigaragaza abarwanyi b'umutwe wa FDLR bakomeje kwicwa uko bwije nuko bukeye. Gusa kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi n'ingabo ze akomeje kugaragaza ko yiteguye kuba yakwisubiza ubuyobozi, kuko ubu ngubu Perezida Tshisekedi ndetse n'itsinda ry'ingabo ze bakomeje kurushaho kongera imyitozo, bakomeje kurushaho kongera kamurare
hari n'abadatinya kuvuga ko ubu M23 mu minsi iri imbere igiye kubona akaga gakomeye cyane, igiye guhura n'akaga kuko ingabo za Congo FARDC ziri hariya, abarundi bari hariya bakomeje kumanuka biteguye gupfa no gukira, kuko Uburundi ni igisirikare gisanzwe kizwiho kwiboha, ni igisirikare gisanzwe kizwiho kuba nta kintu bakora kugira ngo batsimbure uyu mutwe. Ndagira ngo nkubwire ko Perezida Tshisekedi na guverinoma y'i Kinshasa bose bakomeze gutangaza ibintu bimwe, kuko Perezida Tshisekedi avuga ko atagirana ibiganiro n'umutwe wa M23 mu gihe izi nyeshyamba za M nazo zikomeza gutangaza ko zitazigera zigirana ibiganiro. Gusa uko bwije nuko bukeye hakomeje kugaragara guhinduka kw'imwe mu mitwe yitwaje intwaro isanzwe ifatanya n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa, bakomeje gushakira hamwe imbaraga zabafasha mu gukuraho ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa. Amakuru akomeje kwandika mu binyamakuru bitandukanye, ibikorera ku butaka bwa Kongo, ibikorera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ni amakuru y'uko FDLR yamaze gufunga abasirikare cyangwa se yamaze gufata matekwa abasirikare barenga 82. Bivugwa ko abafashwe bakurikiranyweho ibyaha by'intambara kandi biteguye kuba babiburana, dore ko no mu bafashwe harimo na bamwe mu ngabo zikomeye cyane zisanzwe zifashishwa n'uyu mutwe wa M23 mu kunyanyagiza ibisasu mu bice bigiye bitandukanye. Izi nyeshyamba za M23 zigaragaza ko zimeze nk'aho leta ya Kinshasa itibuka ko abangaba babaho, nyamara M23 niwo mutwe wa politike ndetse na gisirikare uruta indi yose yabaye ahangaha. Kuri ubu ngubu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugaragaza ko bitakunda kugira ngo ubutaka bubohozwe, ubundi binjire ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ubundi bakore akabo kazi, kuko ubu ngubu amakuru dufite nuko Lesotho ndetse na Malawi, South Africa, Tanzania, ibi bihugu bigiye kongera ingabo nyinshi kuri ubutaka bw'i Kinshasa, ndetse bagiye gukora ibishoboka byose intambara bahanganyemo n'uyu mutwe wa M23 bakaba bayitsinda.